Zdravo, dobri ljudi. Evo, danas je subota, 3. januar i na moje veliko iznenađenje imam 3 narudžbenice za ražnjeve koje pravim. Inače pravim ražnjeve, grilove, sačeve i tako to. I kao što sam vam već rekao prije na onom videu, u ovih 25 godina kako pravim ove ražnjeve i sve to, do sada na prste jedne ruke mogu nabrojati broj naših ljudi koji su kupili to od mene. Sad evo odjednom 3 komada. Dolazi ovaj srpski Božić ako Bog da i ljudi koji su naručili to, treba im do 6. da to dođu pokupiti od mene. Mnogo sam iznenađen i hvala tim dobrim ljudima. Pričao sam sa njima i sve. Biće sve gotovo ako Bog da. Ali eto, izgleda da ovaj YouTube ima neke koristi. U stvari, izgleda da ja imam neke koristi od ovog YouTube-a. Iako moji videi postoje na YouTube-u bez tih ražnjeva već 20 i nešto godina. Eto, ide sad, pođe da se prodaje više našim ljudima. Inače, Amerikanci, bijelci manje više, ali ovi što kažu native sa Havaja tamo, oni mnogo tih ražnjeva od mene kupuju. Meksikanci tu i tamo, većinom su Rumuni, Bugari i tako to. Pa ništa, sad malo na posao ko fol. Evo ova burad sam ovdje dogurao. Inače buradi kupim odjednom po 60-ak, 70 komada, nekad 100. Ima mnogo buradi. To su sve budući ražnjevi. U mnogim od ovih buradi još uvijek ima suncokretovo ulje. Dan je prelijep. Divota.
Sad ćemo malo gore do ličnog otpada pa da uzmemo šta nam treba. Ja. Idemo malo da vidimo šta ima gore. Da, ovo su stvari željezo koje ide gore na vrh bureta. Tu jeste ražnja da se neko ne bi posjekao. Evo, tu smo našli za vrhove bureta. Idemo sad na posao. Ovo je sad jedan mali trik. Kad se reže željezo, kad se vari, sva ova prašina željezna i otpadi metala, čistog bez farbe, to se sve treba pokupiti i to se stavi u jednu kantu. A onda tu kantu istresete sa svim tim željeznim otpadom u korito, kao gdje imate naranđu, limun, kumquat, grapefruit i tako to. Najbolji način da vam s ovog drveta, ne od građe, i onda vam stabla budu lijepo zelena. Kad vidite kod nekoga citrus, znači limun, naranđa, grapefruit, kumquat, mandarina i tako dalje, a listovi žučkasti, znači da im fali željezo. I bukvalno na ovaj način ja to rješavam. Ovo je od struganja tamo i od bušenja. To sad već ljepše izgleda, lijepo gore, ne može se čovjek posjeći. Fino.
Još malo pa gotovo. To je to, gotovo. Čovjek je ovu naručio bez ražnja, bez ičega. Duplo dno unutra, da se može lijepo istresti. Kad se ohladi, samo se uhvati tu, bom, istrese prvo jedna pa druga strana. Naravno, to je to, ništa specijalno. Sad ima ljudi koji naruči bure ovako, ražanj i sve, i hoće da ga ja izgorim, znači da ga u vatru stavim bukvalno, tako da ova sva farba spadne sa njega. Međutim, ovaj čovjek je pametan, sam će to uraditi bez para.